ISelect Africa TV update sawubona mbukeli igama lami nginguSinenhlahla intokazi yaseRichards Bay ulalela Msani onguMiss South Africa uthathe indawo yesithathu emqhudelwaneni oMiss Universe elibule ezweni lakwa Israel kanti le ntokazi kabaningi abayihalisayo baphinde bayincoma ngesibindi sayo sokuthi igcine ehambile emva komsindo osukile kukhulu elakuleli lithi alukuphasisa ukuhamba kwakhe ngenxa yobandlululo obukhona kule lizwe lase-Israel kanti iqembu ke i-IFP lezepolitiki lihalisele intokazi ngempumelelo yayo kanti ke lo mncintiswane kaMiss Universe ugcina uthathwe unobuhle wakhona la India siyahalalisela ke intokazi kanti masiqhubekela phambili umlandeli uthengele uKhuzani indlamlenze Mpungose inkomo ngoba ethi ucula kahle futhi umphange isipho sakhe sokhumbula ukuthi ke indlamlenze ke ibizalwa ngomhla ka3 December waze washo naye wathi ena usuku lakhe lokuzalwa uzolu celebrate noma uzolibungaza nje ize iphele inyanga kaDecember uze ke ukhuba kohluleke nakuyibamba injabulo uze wachaza ukuthi izipho sakhe asiphiwe ilensizwa engunkululeko Mkhize singaphezulu ngisho kuka 20,000 rand. Cela ungene page lethu ku YouTube like subscribe uphinde futhi ucomment. Mina nginguSinenhlahla la iSelect Africa TV.